Twizamukire na MTN dutsindira impano zishimishije harimo cash, moto n'imodoka dukoresha Momo Pay na internet ya MTN. Kanda akanyenyeri 456 akanyenyeri rimwe urwego wifatanye natwe mu kwizihirwa. Everywhere you go. Murakoze nagiye nkanda akanyenyeri 456 urwego rimwe urwego nkomeza no kwishyura no kuri Momo Pay. Abakiriya banje bagenda banyuriza nanjye ndangura kuri Momo Pay bituma nzahana. Uri umucuruzi? Umucuruzi. Ucuruza iki mami? Curuza boutique. Murakoze. Urakoze nawe? Ubusanzwe ngenda mu agent wa MTN. Icyansabye kugira ngo nsindire iyi moto nuko abakiriya banje benshi bose abenshi nagiye mbaha amabando za internet. Okay. Kenshi banyaka amabando nkagenda nyabahereza ya MTN. Ibyo byangombwa agiye kuguha ni ibyangombwa nyine bigomba kugaragaza ko utayibye. Hari abantu bafite hano ibintu byo kwiba. Okay? Murakoze. Nta kintu nakoze kidasanzwe. Icyo nabanza nabwira abantu ni ukudasuzugura. Murakoze. Nariyandikishije bisanzwe, ntago nari nzi ko aya mahirwe yangeraho. Ikindi nakoze ni ukugura bando za internet. Murakoze cyane. No kwishyura nkoresheje Momo Pay. Okay, unamusobanurira uri arigeza kugira ngo musobanurire ibintu. Wakoresheje iki kugira ngo utsindire iyi miliyoni? Kintu nakoresheje nuko nakoresheje internet ya MTN, ikindi nkaba nkunze gukoresha uburyo bwa Momo Pay. Okay. Ubusanzwe ukora iki? Ubusanzwe ndi umwarimu. Uri umwarimu wigisha iki? Nigisha multimedia. Twizamukire na MTN dutsindira impano zishimishije harimo cash, moto n'imodoka dukoresha Momo Pay na internet ya MTN. Kanda akanyenyeri 456 akanyenyeri rimwe urwego wifatanye natwe mu kwizihirwa. Everywhere you go.